say ya no ama ne so ama me why me tell I'm a quasora or bantima. The sofa and ponsantry. A ye may differ Methodist as na say any say me flapper trapper. La who may be or high a fan yako, one in a maddy, we near petition or monum. Romoton, we, and that's some more. Timid Tama no cry a banku, and womu edi. And so, Ashen, inspector, a you proceed or hormone or Bajinisika, no a jano. In Tama is up at trapper, I view crew. Eh, me fear that chin or monomo, we no. In Sinama de Minimum a became. Nti came here for a bachelor woman. They didn't call court. Na ka chen say onya eton na Abraham say no ton if you say president no o ma wan ba jeans on ba chire na awajisika ashen agbo akwa no awa sama wokan u bodin unim e ma yen fa sam ento obi so e wo bra yenni adanse bia mpacho say obi ba jisika police ni jisika ma me ya wo hu so wajisika ana obi na ya na ka kire o patro no kura timi e ma miska say me nko fa ayi the say come here for me na me kire hwan na ma uska say ko fa ke police ni no o ma uska say ye den me nko fa police kura me me kire me nko fa ayi come here for me na me kire ona ma miska me o ma o say achenti wonkai bia na police ni wo hu se maame buroni wonam ho bia wo hu ne se wo hu omobo kakra enti opeso o ma kakra dididi ana se wo de to hu a asema abetwa to ne so ya wo wa dance me pa so me yasema amfa ma sama na hemfie kura na okọ ba ko anko bi o sama no ahemfie sesen me pa so se de sen wo modi yensa be wuro masi bia wan hwan na de ne nsa wuro wa se wifo no to aso na ekokosi wo maminti to awasem no so si wi for na yeden wa na dubla no wo de ensa be wura masiji misika 20 million na shembotom na de nsa shembotom do yisika na masiji wi for yenya akono na ma wi for no ebe se emekume na chesa sata edan nya mejeme na mso munya sika yiye nintino wo mo entimi ankum ko report ma sa ashen no inspector Adams no wan ka ho hwe enti case ni de donso timi ko sama na hemfie wo inspector enti ka bia wo mfie me ko sama na hemfie ko ba kura no wan si obi na yam ya sama fakata na ma mi finance mi rafi na ayi don to ni wi no na obere po wo mo yes ana enti na fie obi na nkwada police station be bosome na mo sama che me pe ba bi nkoda na mkwada asori fi Methodist asori o bantima danketo ho efre no penny ayi house na mkwada ho oba ho be ka che so fun seme na me ton wi ni tramol no e ma so ayi anti samdin sha ayi na medini tan sha se number ka ho bi ye nyina akọ kurum ho enyam na me ton enso sa so fu ji time se me na me ton ti no me so nfiri ho no mo men so mfla so dem ho nti anopa so me kwa maame estabroni kwa fo mo mpam no ma kwa fo mo mpam no susan we se fo mo mpam no odi sa enam se da bi asem we di edin kwa sale sa ne so fani so sa na wo kan o mo na mane enti no me de ko bishop ho emurom ena secretary se da bi asem we di edin to be fresh of pani poku enti sofo no kura na ile nwa sofo no yesa enti ofra ka che secretary so on fra me man enti ekwa no sofo no kan na so na so me kan me de no kan o pa me so sofo na anya de na se me ton wi kura no a se o sakra ni kwa so o pa me ma me ko na me dadwom nso kura ne manage adu bi akura amma kura sa me dadwom me da so na na me mpesem ko nka sofo poku be handa ama me na ayi ampon century de na dwen se wo yime fra so no mukura nti no yeyi no me dadwom sa na me de say me ko cathedral kura me ja ho ko cathedral ko ka show me say mama mo so me so
Mr. What na me say me share kwa tare no. Wa se mo so 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 nto so ka je se me nkopa so fo ne 20 days. Awo na wo ye kwa ni wa sorry ho. Me ye kwa esa me ku so na we si. Wo san ye maku ni. Christ inti. Yes, this year. Tina wo ye kwa ni tonyom kwa anwom ba kwa eye wo depa ma minti anopai. Emiti Susana Wesley for ma minti wa anopai kwa anwom be mpa na eye wo depa na wo bo himfa. Don't fall ready. Awo. Ewa de kwa anwom na amara ho. Tonyom ne mame, wo de tonyom ne mame. Tonyom ne mame. Mi hia wo abrenyina. Don't fall ready. Dimbinti sewudia Oma sombre Mihia wo Braina mihia wo Maji kwa mabawo Shira mi se Ntina wo party ben soprano wo soprano enti soprano a wo bo nyina achi ena wo on se soprano nti wo sere wani age o me ni are wo mi wo sa me ma me abre wa di are ho na me ye o me ni are ho ate bibia be ye fine nti se no wo pa kire se wi a obi ton o fi achi ye ma akoda so dan ho nti no sofo atu efira so dem se wo na ton wi no nti wo report ma so rempanimfo pa cho man ko report ma so na won ankasa ma so rempanimfo mi class leader nipa be 96 ka ba ko ne eje ko ho nya na me ton te me de ne wo mo ko ba bia ye ton wi no to me ko kasa ya hunde ko si ye ne say wa friend say wo me fie na me da dwom te me fie ho aye fingo bi ene me nko a wo say fa patrapa na ate e abusua fie na say wo awu fie odi kro fie apatrapa di kro fie nti wo mpacho na ye abusua fie nti say odi kro mu a na ni fie obi ton wi wo fie na chi a abusua pani wo ho empanifo nyina wo ho ye chi wo a ye kan say enkonkoda fie ho biem a wokoda so dem na abusua fo wen Pacho abusuafo bie ni ho adan wo mo nyina wu me na mo free dan chire ba no wo mo fa maame bi wo nkuransa enti o maame me nana awu mu nko a wo nana wu emum nko a emum dodo sen mienu okay se enti apetrapa efe mu masefo na no o ware wo hene wo hene no unsati tonre wo mu bia ni asom wo do kasa ba ko ene wo wu mum no sa wu no se da bi minya awade na emam fam ho nkan bi ti wo nyina atena ase ko so bia wuye sa na ko enti ma wo de ayro ho wu ntam enti na che sa ati se ma me no aya wo mo fa no ayi no wo bebire ena wo mo ana afa ho awo mi bisa abusua no because abusua na bi mu awu a me ba se aka wo nko ana wuni abusua pani na wo mai enkwani ne obi atini fie nto obi atiti abrochire wo mai sen me mom de mango okay nti ho am na ti abrochire no me nua ma no mo na nti wo nua ma ti abrochire wo na ahwe wo mo nti wo be hwe wa se dabo nti wasem na se mu ye mewerem so mo ni ha ela so me mfle obi anka obi na wunua mo na wo mo ma wa brochire no wunua mo ankasa nso wen wo mo nyina afrim ene se wo na aye enna wo ti asinti nka wo se nka wudi de o wunua ma na bi din de sen wo mo a wo hwe wo mo na bi din de sen ebi din de onkai di Adwo Brago na Nursing. Wa mo Lawson. Nti Adwo Brago wo hemfa. Adwo Brago wo yin. Chese wo nua ma o mo burudu e wa brochire na wo da so dan ho. Sa me nkama sam nchire wo mo me fla cha. Na wo nim se. Obi a bo ne bra. Unim awo. Me ha wo mo. Aso dan ho mambroni senka sabio asafo mai. Obi aka se me ho akire me.
me beda so dan ho na sofo ama ne kwan na wada so dan ho me wa kire me beda ho awo nka omo ho kire wo mo wo Methodist asafo mu no enya asam keto awo nti aso dan ho de untimi ntena ho ma ne nye yi pa so e no kure ai wo me ya han asofo no omo ho kire wo a ya han da ma atenam na so me manya madwen se me peda na atenam me ya madwen se nka asofo no be ma me kwan ma koma sori se me da John be 2 years and sana ono kra ye na firi ho akọ jaachi aya wan ka ho hwe ya okochi osan akọchi me tum hwan na chi utum aya mponsanchi no sofo no ochi utum sesen se me be ha no me nti awe bia na unya ba bi nnenti no de pressure bi esi ne so eda ni so sesi a mo dem pa me efie ni so ya me den so na de menti ase no omo aton wi wo odan na chi a enam so ama sese wuntimi ntena fie no wo mo ankasa nso mo tu afiri ba bi o mo ton wi nana da bi so mo fie en o mo sisi bi ateta ho na o mo so ba bi a wo te watu nso wo fie nti ade na wo ntena fie no doctor say ma ntena ho doctor na I came here for so ma ntena ho o mo ye fingerprint no wisi no wo mo aye nom ne de da achi bi na me de be emergency fi sem 85 years asem so start be me fancy after me nya be me fancy be 80 wow enti wi no omo hye e wo ba bi omo fie no wona eya na wisie ne ba wo fie ho me da achi no be hye no enti ya na wisie ne wura fie na me nyim so mo amma ho a kam ye fo na amma ho na ote sentence so na unima de kro thank you and say ye jaw kura wo be hu wi different types so me hunu bida when you hunu bida na de me hu me twani na foto am mo ngasa man fama wo jani ya wo chen de o hye o wo mo gina ho aye no no me tama wo mo be kan aye no sa wo mo anya me twani na foto am mo say onti me wan kan am fama wo bre ben na wo mo be to share so do mo nsa hye wase no na ya na jo ache ben fie be enani ena omo do omo nsa be hye wase ai mo ja tumi papa omo no daya na da bi omo den san bre wo san kan no ba ko kuta sika timi say wo da ma on yi sika no to ya no ko ye na o mete so this can show say konkran na unim omo emrante na de omo nsa hye wase no flow na me ntina wo bi onti wo mo owie no woni ebo omo so no hu se bi omo ye manifuo bi a we hia omo da omo de ya katakata omo nimti o report ma police ai Inspector Adams no ahye no report ma no e ma o che mrante no wan hwe obi a ene na ntino me ka se no ene madam se ba ko no wan hwe obi a na sa ya ko ho na so obi ebetimi aka obetimi afre kura aka se de me kan de no kura nti de ne si wo ne inspector fie kura no de ne si wo ne inspector ne ntemu a o de ne kwa ahemfie sakesi a say o report man na wanchi wo mo no wanchi wo mo ba ko na ahemfie no so abubu nkofa ka le bubu da ne anua ka ye be bubu no oba ba ko ma wo kun o soja ni so akwa no konya matese ese akwa no kura wawu wono be man so kura so wawu nti ese fie ho da ho eno case nyina wo so no kwade no ko police station so wan take action nti ese fie no hwan netim obi antim ma ahemfie di abubu na busua fie ne na wo abusua fie no obi antim ba chode me na mete wo nti e wonka mayen report ma police na police enhwe ema mrante e wo ho no ma ebi omo ye saade ni nyina no enko omo nyi omo mfiri onanka nya kwan kokotena wabusua fie eno nso because me sure said there wo wabusua fie si ho na ayi gu ho me na me sansuo wo mo ba fie wo mo ye momuntino wo mo nso me dae omo afiri mu bibi hia wo mo afiri mu bibi hia wo bi obeka no kura anti senka omo awuo no senka omo nya mumu dia nko betimi aso dae kura wo kwan bi so okay na say mumu so obo betimi aye sign language ana no nti ase nko oba na ja ya mo ba te say me dem no di nkomo yi me na na ba ko de omo ba physical do kasa no akwa nsia bia na say na wo mo adokoko akwa nsia bi no na ehwe kokko no so say na o chemienu ade fa kwaji sika edi na aka ba ko na ne ba fie be ka chem say me nkoton fa ne kokko bi ho me nkoton na me nchema na ma ampa me koye no na sa pepepe nti me koton na me chema na ma no
Say no, ahemfie na abubo no. Me na nakro no ase apita bosa kakraka bi wo. De ntima ho no ya apiti no. O se me nkoton na me mfansi ahemfie no. Eno so na wo ba bia waduri tambe na abesi ahemfie wi wo dia wo pedi ewo o se fama wan me fama husband go so no area ho no go si ahemfie awo da yesu mu ana se oba ne physical nti o kan na husband wa hu no watimi akone ho me fa sure that and then so this me nya obi this me nya obi kam e kan ho awo na no so firi fa ne beto mu ze o ma ba ho se fa dan ma husband na no mo bada ben ahemfie ni so say de me kan asem so ton wi oni aba akwa kiosk kasiesi ahemfie ayina na se ahemfie de ewo wura munyansi hene ne hema afoforo wona namo efiri mu dada nyina munsi bi se mo si akonwa oka wo mo ma ne etwe ton so ntino di sese etwe to hwan so eno fo no wo ma mu no se ma jema konyo wo ma di twere na ton so e fa mo kwa paasefo enton so no wo ba e na de ohwe ne yade kan se mo ma imu asefo no enka ye ho kwa akonwa no ho enton so ba eno ne akonwa ben a patrapa esa patrapa ohene wo ho ohene ne ho ohima ni ho se si e na ohima na no aka one wo one prosin na aka bo mo ha me no se na wo tumfo atu no nti fufuna aba nti tumfo fra bruchi aba e na obe kwa akoda na se odi ahye obi nsa obe kwa akoda na se na aja wa fra ni nti se yesi ohima de a ubetimi akone nchen na ne na kasa na wape baabi am watena akone nchen na baabi tena kura wo so obe hwa me yesi ahemfie no okay na manko akota na se ne ye nyamfa ma husband wa so na be simintiminsi se de ka asfie de so to no fasfie no nanka o mesi nti yesi hene ne hema udi mu akotene oh metimi akọ samba akona etunu se no ewi ase na me wotono obubu mi kioso nti no wonsusu de wakanya asasem akire mi nti wonu bia woko bia na se na ne wo manso mpo na me na no asie na me do se so ama ho ada ne toilet ne ewura awo mi jawa ne baabi ade me bewura no ene mi jawa baabi ade me bewura asem e be chechira so ame no di ma me mayemra yechi den clear mayemra yechi ni yehwe baabi abeda no why aha no wankukuru me na yankoto ni patenten kon ho baabi abeda ni te se wo se sofo nye den na ma wo me se sofo ha da ma me no ma miska me sikanto aduani ni se mi na sofo na ade sa pressure ni kosi ne so wono na edise se prosin wabusuafo wo unua mba ya wo hwe omo wa ma no ne wo mu nyina wo ho wa fa pressure nkosi wo so sofo na asabi wo da safo ano na wo kan hye me se obi ba efifie be kan hye se me ton wi Antesta ntam de ne number ene ne gina sha se mo fere mu sansem asam be kan Antesta ndi Antesta ne kwa kan che sofo se wo ton wi da bi wi ne na ba asol dem ho ebe bo mission house ebe bo sofra ma na asem na me ton wi ti Antesta ne asol ma yenyina akọ ho edu se akọ sofro nsem enko obi aye ready se ebe ko no fe edu se akọ so wonko yakoba ya wọ́n bẹ̀ ká kyẹn sẹ́ na mi tọ́n wi nso sira o tí mi na nso aso adam sẹ́ mi na mi tọ́n wi ní tena mọ́ ní cocaine no mi nso mi ní mo họ́ hwẹ́ ẹ kyẹn sọ ọ̀pẹ̀ sẹ́ mi kọ́ ayi prison mi nso fie ní ntẹ́ nti sọ́fọ̀ anyẹ nhwehwẹ́mu bi ẹ̀ ń sẹ́ yà mpa sẹ́ wọ́n na tọ́n wi na na sẹ́ nyẹ́ wọ́n na tọ́n sẹ́ nka mi kọ́ ọjà akyi no na mi di ma sẹ́ nkọ́tọ́ asọ́npẹ̀ nfọ̀ ẹni sẹ́ asẹ́m a esi ni enti sofun so said na bantim fanacho wo mo hwe ne enka won konko kancha be ban se na menya kwan ko tena me fie ho na me ko se kan wa se me ko tie mu aye e na o me ache me to remand e to so me enu eyi no ho o san ko Afisem eno so me ko ho ene de ane e bayi boy bayi fo timi atome ane ho na bo bayi osofo ne na Solomon na wo ye bayfo na wo ye bayfo nyame wa hu bi da nyame me hu bi da wa hu bayi da nyame 2 minutes e wo mi mu na me ni ba ya na uhu ani so ade hunu kakra da be ne de me ni uhu no hwe no bi ato ananum timi be ka che o se fa abrosan ko mo obi nsi ana gold kura na me kan si akwa me cho ba bi etu gold na me dam wo gold nyina
then I made them cry too good. I am a cementing be a credit down. Send me Adam. Why the two good no? Men blood about. O ma obi. I mean to is one more. Yeah, wo. Or two God who call me and or 2 man back up pet. Why, mamma? Wa ma good no. My mamma good no more. Baba kumpo. No, about Bruno, to my Bruno. How many bono? And if you want some phone, to my Bruno, made a minimum horse. Me Tommy fear, flat in moon and the coffee idea. Obi ono akọ two good no. Ah, O afa wan aton ufie flat num. so mo be Bruno, na nim so mo na be Bruno. Efie no wasi no, usi fie no we. Sa. Wan kasa na ye den adwuma. Na me workers brigade. Okay. Come and come up and so what workers brigade officer. Na mo ye den. Sana me dem bom den na nsana na mebo. Na ye de obo nsem. Embo me bo nsra. Eno ne ye den. To say Roma prison day say na 96. Fa wo handkerchief no to table no so ma me na ye said ya na o ye no ma me nhwe. Wo see ma prison data na ye den. ah prison day no say ya bo nsra to say soldier for nkoma penso. Anti na mo match. Thank you. Okay. Menka match. Aha. Match na o cancer ba confuse me no. Nti una o match. Ba try na match. Nkroma abreso. Nkroma ekoye no. Ena edi ekọ afuomu. Ifi ona afen ba ya metron wo PWD canteen. Nti emu ana Lawrence ba ya na. Oso wa 25 years no pension. Ena ja ode meko pension. Nti uko pension de wanye adwuma bi abiem. O ware. Na me store. O san bi store. Paternity. Ena no nso agu. Amekofa ayi akwa bi aya wona na yetimi ho no wo mu wiam wo mu akoma to mu wiam ya ma so no kora agu nti kwa makonda prison ba O da mfie sen 1 year ukoda prison 1 year dentia so wo mu wiam na de nti makoka wo mu se magu wo mu nimase ena no nso ye che otum koto nti no Satam na angona fo ya angona ninti no angona fo na edi asem. Wo si so ware da. Me ware. O wo e. Awo ama. Ura da so ti ase. We free mu. Nti wo se ehefa na opesa wotena. Pastor me fie ho. Ufie ho a. Nti ma ye ni police nkasa. Na police fo nhwe ban bo a ombetimi dia bo na yemfa sofo asem nto honom se sofo de ne de ye ne sofo be kasa ya asori no asori de pese wo kwa asori etu ntimi nkasa ye yi wadi asori de se ye nyi adi Me ko cathedral adum se ma bre ma me wo mutum nti free akoma se ko jama se he ni na ma bre pa wa asori mu enti no wo ya se wo mo mpa me no obi an ho timi kan bibia me ka che sofo bia on ka hwe nti no nka ayi Bishop Adam na nka betimi aka ele nso no sa sofo akwasusu ya wa bishop awabai won so ye na adwen so won ka won ope bishop matinti awo ye ne asofo ni behia ese edan na sem de ma yenyi free asofo ni so na ye consult Ghana Police Service ne enkofie won konkohwe se ya ampa se eye ufie edan wo ho no ma uni problem bia ne ye hwe ban bo a police fo betimi dia mawo se de be amrante ne nsan mewura ho mekeka woni ade ne nya asomdwe tena ufie why nti ma ye hwe no pa so sofo de nso hia pa fi se me adwen na amase se na me hia se me ka se sofo ha da ma ka sofo no panye no ko be ha da ma wo ho kire wa je se wonya ba bi danso ye kwhwe na police fo ma obambo na okotena ufie a sofo no nya na life ma no David sofo le ni kwa sem dia life ma no sofo do timi aso pam me say aso ofie wo de ma wotena ho enye yie aso ofie wo de wotena ho enye yie no kure na so esen ka wo solve problem no ma me wuti fie na bi obibi pam wa se wo mo de ansa be woro ma se moja tum na ade nyina nti awo unim sofo an solve problem na ma o se wa ba ha ye pese ye solve problem ne ma o te se de elder de oka na ye yakasa Afisem ye tu aka na ma o elder won san ko ne nchense me beji misika meboa enti se sofo an solve a de ye be ya ma o ne se ye be mo wanya ba bi ada
Wunya baby tena wia ne ne asofo na kwa akwahia. Asori na sese wo si wuntimi nkwa asori no. Ne asovo sa case no, no wanya kwan akosom wunyame. Eno nso ewo. Me pa cho do kan no ewo. Na me pesa sofo no hu ni left and right. Se no yare baba so ne gomoria. Gomoria se hwan no. Me na me man na duro mu wa duro na me man. E ma ho to and what twa so. On say o da me nka o ka just of panin. Se me ma no wo yare na man na duro. Awo nim me ba ma me kan se me nkyerɛ wo. Ye wo doctors a omo wonim de Oma school kuta license a omo de ye adwuma e ma nkofo nuro ye frɛ bibi confidentiality sa odi nipa ne kukuwa mu nsɛm ebesie nti awo sɛ wo ye aduro na watimi ama obi aduro ahwɛ ne yare ama ne ho ɔtɔ na ye fa ntena fidie so nka maame ye nka ne sa da bi ye obia wo ne secret maame so for pani no ɔka kyerɛ no wanka na fidie so nti ene de mesrɛ wa onye bibi mfa wa na mase no kra me na metoja eto bibia na nka won fa no kra so e bo no kra nka won fa nche me awon kwafo ofre say ye misa so waton fie da na me ka say ne o kan yo mante o kan say waton fie no amafo omuti o mante o amafo ni mu o awo etu ye sure say wi no nyona na woton Maame wi no nya wo na na woton letimi nton wi sa maame abusua say wunim toilet na yin kwam so 5 bus chance mo dia kura nka e wo wu fie ho samita ton so obi ante ho di wi fo na ebekọ toilet gu fie ho e na asesa bag sen room insha for adawroma e na in chance me ba chance mu nyina o mu ko toilet gum Inti awo de ebe ye ne se ye nhwe ma efie no me ba o ye nhwe ma efie no nampan efie kra de da mpan ya ebubugu wate ase etimi ba cho wo se apatrapa sa wo apatrapa ne mpatamu na wuni maami case bia mi bia phone lines na tumu awo bia tum mi bia tumu wodi krofie obi a meka sa wo ton wi obi a meka e fra me ku efrie se de wo yibroni na firi odi efrie na hye ho kromo afro akue firiye nti awo mi bie phone lines ne tum obi a meka se ona aton wi no ye nya akone ne ma na ton bie ye nya akoda so te area ho wo wu aka ne ma nti ne ma na ton wi no pa chan ya wo ba ko efre no ai wo da fre bie tum 0322009665 0322009621 case is a winni mu bia na wo apatrapa ene ne mpatamu ampa cha ofre na yente wadwenkyere ewo ho awodi a ode baaye ene se onya baabi na oda so da ho yetu no but ye de pese ye boa na ye ne Ghana police ekabom na maami isa akotena ne fie awosi wate ase se obetena ne fie nti ye behwe ne aye ho adwuma no na producer ne papa sofo edi nkomo ma memfa few calls na ye nkonkotie sofo anu di sema good morning hello ani die kwan so mesrɛ mo a wo fra na wallowa wo volume no ati o ho phone mu se de be ya ye betimi akɔ ne ntem good morning. Hello, good morning. Yeah, good morning, man from Puma. Beme nampa choma yenti o. Afa watching me me mo juma pa fat. Maame Frimpomaa me de bo abaso. Nyame se nka ne kure bi so baye adwuma yi pa. Abi blessed de bia no a me bwachi mintia o. Se de nyame se nka ne kure nyame shira papa especially nano Monday pa. Bruni ya obaye pa na furo bekaye ni we ya so oyare obosa na ko hospital no seba me kan yes mami ya mi shira pa no nyo ko maso de nyina ma why me mami no ka sa ni bia jo ofa boache ya da se papa good morning hello good morning me do fun ba choma yenti o me pacho am ma pa me peda me kan le 6.3 you know pacho was embu o am ye wuki mami bu o am ye wuki pa you know button etia hello be ma pacho yeti o let's see you know button because abata phone there mu
Masa make and the good maton. Why na betimi aton wi? Mama no. Good morning. Hello. Medofo papa bi my ntio. Wait a minute, I free patapa. I from Majua. Maame no, onya papo na mufa ni free no. Na adwene said that nya isa. Wote apatrapa? Na oversee mu time. Na adwene nya. Maame, what did obi kan? So wote apatrapa? Wote de okan no? Kasa gu ade no, wote. Wo na wo champanya tom masasa ma wo ya kioso so ntimenya papa ene oya de pa menya papa ntina wo ma champanya bubu mi kioso atono ho ama wo no ene menya papa meba so Ade nipa no okasa unim no. Say na David okansa wonya papa no unim no. menim no ade say wo hema na ton obubu mi kioso no atono ma nipa mi ensa menim so no. Hello, good morning. Hello. Beme na mpacho ma yentie o. Me no mo kata kakra o. Mo che me ne kakra ma me wa. Akete mo pawo me tie. Mama no anya fo mo so pawo. Tete mo foro no mo no ba bi mama na mama ko wa. Bema mpacho twu free dede no kakra na yente wasem na wo ka no. Why? Me pacha o ze. Me se twu free dede no ho na yente wasem na wo ka no yetie o. Anya bufo bia o. O se wani kakra. Se udi na sem sa se nyama. Mate me pacho mate me ho kakra. Enti mo ya na mo so oba wani na ekoyese a ne ka sabia no obi o abaka se do kanye. Ya wabe efiri nkola brem zaro denyi. Na mokoye ni se a na mukoselo. Meda say hello, good morning. Hello. Oba pa mamintie o. Me pato mi free patrapa. Maame no na adwene said anye. Wodi mu nipa bebre akukọ ahemfie ni police station. Apatrapa police station ni Tanosu police station de obi animu no. Ti mesram na adwene nye. Bye bye. All right, maame nipa mienu ana free apatrapa o. Wote de omu nyina kan. Ena me sha say wo mo ye de ho ama wo mo no. Me nana no masie ena me wo hema ne chem says. Aha na wo nana no da. Ena mado. Nam de container si wo no bubuo no wa cha ama wo. Nti wo ma wa cha ama wo mo no. Mado nya. Matinti awo yebedi akire. Yebedi akire na yakwa patrapa why nti yewi a sofo ne no kra minyammo sofo nkomo a woni producer edi ye no nana mpacho wanya no ahoma ne so se wonya sofo ahoma ne so afa ne to so na ye ne nkasa ne ehu kwan a yebesi afa so na ya solve sa case we yebekọ am wanya ba bi ada na no se wonya ba bi da adwuma be na wo ya de bedidi se wonya ba bi da wi a adwuma ben na wo ya wo de bedidi person me chips ni donut ni awo ba bi a wadu nyini no eja ho adwuma beboa wo okay ebeboa wo woni pastries ye tinga ba chips ni donut why be pain why be pain sesi ya na ufiri aso da no da hen sesi me wo fon ase kasa gu we ni mo mame me wo fon ase na dan no enso nipa ngotwe legu mu na nema nso gufa nti fon ase na ye hwan fie fon ase ye madam fu bi fie na me kan masam kire no se memra me nti awo unim mo amofre na adwen ye de wo se na adwen ye bottom line ni nyina na se ma me benya ba bi di ni tirato na wanya bibia kona no awo se no ano no na fon ase ho no konya dan wo ho a emoa wo fon ase me kra firi ho o kra firi ho tu pasa otena apatrapa ho a ba bia menya bia apatrapa dan ye nsi ye bebubu ni asi wo hema ne si emubu mate ma yentie asem kakra bi a papa sofo kan na ye wia ye behu ba bi e do befa why Hello. No, so papa mitio.
na mo bantama 2018 asamu ye koya ko du bishop ani menya ne boni bia hello me also pa me ti o era menya ne boni bia ti mi nim no peso ye oda ai aso akakoda kasi 96.3 ufie eniema waye wo hono manye ana watu abeda so da ana me kokan ne me time bebrebe yo nti isi mi nim no peso ye Tina ni fie o timu no watu afiri fie ho o se mse ni fie no o timu no watu afiri fie abetana abeda so da hono no be ni fie ana me kokan so mpene because obia oni Lawson FM 96.3 what time nyina ni nyina no me fi bantama be ko yaache odi machi me ko awisa oba ho minim ni na oba be enu ba konto kwa oni ba konto kwa say me na me tu ni fi me man 2400 na me sina also ona wa ne dey me na ma me tu na fi ni fi o si ha dan ma no nti wo sha ne ka say mo me fu say onye wana utimi ha dan bi man wada romanya me anyuma gbende yi se ni gbende dey wada romanya fi mo abetu de mo no de o keke di me ntumi nya me egu mi so mo ko school bebre mate midas na mi shira ana me ko kan so because obia oni fi no ba beta so da na zi nyina yanko so issue o tan nyina ni nyina no me fi bantama be ko yaache odi machi me ko awisa oba awo case wo dia call radio station bi da me do call at the same because nko for church mame Oyerepa ena oka say ni sofmani ni ho ti sofmani be na oja asem no wo kan de me kan de sofmani ko edi ka pa me chew ansa na wo kan chen se pa ne chew no anya de wo ye wan ti ho ne pa ho chew sofmani di ka pa me chew okay sofu poku nti se ma me se wo di akọ na Oyerepa kan wie na se sofu pani amoma pa chew a wa so nka eye na me kwa sorry anu asa na so say mo microphone mo pam no kwa for mo pam no and I'm saying no mama me remove letter my seven or cathedral but some be say nka me robe na just of the removal anti sofo na ya announcement say ye pam mfra sorry ho sofo na ya nti wo do pa sa anti esta no nka mo bi etum na nka me busa ka me busa na asem mate sofo atimi aye sa announcement ne dia e wo se ye hwe na ye tena so na ye solve because ye se sebe ensamanfo kra pedodo na asafo aye twe akra e de manya nkropon me nyini se sofo be ye sa announcement ne se ye mpam mfira so dem no me nyini nti awo maye ne asofo ni nhia ye mpe ba bi e ma wo na ne ye mpe sika kakra so ma wo na fatwitwa wo ho se ne beso odwadie sika se ne beso odwadie ke bia bodwa kakra bi kra nti awo nka se ne beso ya 20 krai 2000 nti abusia ye hwe na ya pe baabi ama wo edi ne ti ato na ya pesika kakra nso edi ama no na odi atwitwa no ho mo send me message sa opesa oboa eno no production line the TV ni so obetimi asend kakra na ye de aboni dwetire because ya kokwohwe no otimi tena abusia fie ho kra mpa eye den a ese onya adwuma bi ye ya wodi bedidi na wo ma na e wa brochire no ena ese yetimi hwehwe wo mo so no mutimi ma na obosome awo ana no muntamu asay me no muntamu nya hwe na sesa na we sa wi semu ya enkranye nyina obi a tine baabi na se wi sem ni nti no mo de ato so se wo na aton wi no ti ama mo nyina abu afu ana dabi me sesa na wi sem na wo mo kwala buro chira obi a mfo obi e ho sa na akọ anti nkenye wi sem na nka wo akora no utimi ekoba awa utimi didi ye wa de nyina sa okay
software ni the autonomy ni ye na kono na kofa trouble ni na aba Mate panti a woman yen shani ma wunya baby mfa otiri ntoni ne asofo ne nkasa why because te akrampo atare hyewe ya asafo na tare baby a wasoma wumfie aduru no e wo se otimi tena asafo ne mu na sebe nyankopon to nsa efre wo a asafo na ye wayie kama asiew ama akwakoda Abraham kukum nti e behwe ne saa why mate sama mi himba ako Abusia number ni 02 meba mame meba 0247 848052 mobile money nti wa pesa wo boa eno na ye establish no pe ba bi ma ne tena na otimi ye adwuma ma ono ankasa didie ya won kosresre bie mu no mesre wa betimi di bia fa ha na ya boa me ankasa nso meye me famu de amaye maame bato nso de be ka ho a na emu atimi ayedu 0247 848052 0247 848052 edini Charlotte Frimpomaa Korankye yenhwe na yemwa eno Maame himba ako o tweduamponya me mawahini nomra o krasma wa bado bubu obonitu Udimbi pata kuchiruwa piwo yewodo bweni mwasi Eunice Ofosu ewo Facebook no so yemwa no na ebi kura na omoda memi hu ne say yedam on say dru ba bia enyini ne niam bi efra bibi dementia ne nasefo dru ba bia ya na eha ye maamenom empanimfo pa wanhwe ye no okasa obekasa wabodam but enye dam obia se niam koyie ma no I don't think say obepie anante saa Abigail baba asmo say MFK hu hwe Mode mo abusia mama yemwa eno ne maninya kakra ento ne ho wate maame ama opokudu fie Matiase Matiase pa nye easy 0247 848052 abusia kakra bi Methodist for Abigail Babas mo se ne church member Methodist for minim de ebetimi aye edu ba bi aya na maame nyini ne ba wo hadwen mitimu se no se wabaye cost trouble papa but mama yenhwe na yemwa ye maame yesese sabio abofra odwunsogu na so a yentwa ntwene nti ene asofo ni behia na yehu kwan pa ebetimi afa so ede aboa eno 0247 848052 ai simpa cho me kan se fa phone ne mame ewo hen 0247 848052 edini ye Charlotte Frimpomaa Korankye eno him ne de na obeto ato a so oye a chorister nti sama mbaako mami mon prepare DNA for ne mami him ne bi eno be ayi ne mami akasa mo ne mami minim say emfi sabrin kwapem time aye be sorry no na nyankopon ahye ne ho ani munyam eno benya bibi e de abone ho dwetire 0247 848052 we the Methodist asafo edamabamo Susanna Wesley sheye kwamu Maya from kwaya you Adumunsa ofiso ma kwantu fono bi ezibana ofiso Maya de yenkra Oh Maya kinkana yehu ta na na na
me ma menhwa de Cecilia Anobia was send ye nana ye maame 31 Ghana cedis. Thomas Amiao 40 Ghana cedis. Abdul Mumin Mudasir and so the 51 cedis aba. Samuel Mensa Odro 10 Ghana cedis. Yamin Shiramo Beatrice Ajay at 20 cedis. I didn't know what me knew what it. And Susanna Poma 20. That also want to mean didn't know what to mean. Ada dragon didn't know what to mean. 21 Ghana cedis. Maybe so. And so I don't know. That's a sodo. Ndasa me free no. Michael e dey no want me. Enye nipa dia. Ana yo Latifa Ponko. Did you no want me? And Isaac Owusu at the 51 Ghana cedis. Godfred Crying 30 cedis. Michael Owusu 500 Ghana cedis. Amanda Dapa 11 Ghana cedis. Gifty Owusu Buedi 51 cedis. Francis Atipo and so the 50 Ghana. Christiana Samoa 50 Ghana. Peter Asari 50 Ghana. Joseph Techi 20 Ghana. Sarah Nyamecho Eddie 20 Sedisaba. Barbara Fidelis Bina Eddie 50 Ghana. Simon Anyari 50 Ghana. Clement Osei Safo and so Eddie 50 Ghana. And Kwame Boateng 102 cedis. Mubarak Dakura Eddie 50 Ghana. Margaret Nyako 20 Ghana. Sewa Bonsu 10 cedis. Habiba Idrisu 20 Ghana. Isaac Mensa 10 cedis. Jima Beidu Ede 100 cedis. Rebecca Tewia 100 cedis. Frederick Owusu 50 Ghana. Philomena Aswa 50 Ghana. Evelyn Kweku 10 cedis. Abigail Mensa 21. And we okay. Mebacho edina ma tifacha me pa apps and mobile solution. There's a merchant and answer brichiri 548 cedis. Elizabeth Bema 50 Ghana. Janet Musa 20 cedis. And so merchant. Ankuma Emmanuel Owusu 100 cedis. Patience Owusu Ansa 30 cedis. Sophia Opon Mensa 50 Ghana. Esther was say 20 Ghana. Francis Samoa 10 cedis. 20 cedis. Thomas Obien Friye. Mama open number 0247 84 8052 0247 84 8052. Edini Charlotte Frimpomaa Korankye nti ufre na yentimi amfa phone ne kura me a me de ye adwuma ye ni die mu a ya anom ya kan ye ho na na champonfo o ma fre be 1000 quest Thomas Obia free 20 Ghana. Evans Ekun Tete 20 cedis. Munira Ibrahim 10 cedis. Redolph Kwame Frimpong 50 Ghana. Kwame Boateng 102 and Kwame Edward Ofori 50 Ghana. George Blay Ochri 50 Ghana. Rebecca Asigiri 50 Ghana. Felix Asiedua 10 cedis. Elizabeth 80 20 Ghana. Emmanuel Kwam 50 Ghana. Charlotte Araba Eshon and so the 20 cedis Aba. 100 cedis Mavis Quay. Faustina Manubia and so the 20 Ghana. Nyamishramo Emilia Pia 20 Ghana. Felicia Obeng 20 Ghana. Gifty Roxanne Akon 20 Ghana. William San Awoche 20 Ghana. Edina Kwatin 20 Ghana. Anthony Kobina 10 cedis. Jacob Saki and so the 32 cedis Aba. My menina Jacob so still bet me the Aba Mamenko na minko dinko mutia wa meba wa wodia bebia mebo din na yada wase 0247 Pacho monfa number nto TV ne so my omo mohwe TV no omo pese omunya number nti ni die mu a wo de ade el no betimi de atoba number ne die kani die mu
moma number ne na TV ne so saa ma yen 0247 84 80 52 0247 84 80 52 edini Charlotte Frimpomaa Korankye yemoye maame na wose onya 4000 cedis krobetimi aha dan wo baabi won gotena fi ho o se trauma no ma e de ayam hyehye bi aba abeto ne so ti se okotena fi ho kra na wontimi na ti ye hwe se betimi ahete target bi na yetua edan kama no na tepama menko na menkodi nkomo kojak farmer na yenkoye ni beme na mpacho boko de yajo nyame adome ho ya na nso e ene de ma jeso mere waje pa se jo abeto Maame Susanna Wesiri wakonyo mbede onye so ya adwo ana wabeto mpanimfo bacho yeti o Maame medase yechia etiefo ani ahwefo ene anopai na ene ya wada ya sahye mu a yakwanya kese ana mode ama koja atia me ba koja kafra ma me ntwa no abusua ma yenka ka ye ho kakra bi na koja ki nwuram koja ko de time no start ye ready he starting kenkan ye me ma teasers kakra ketwa bi me nko ba bi a otwan me ma ketwa bi die ne e be kenkan no e ho popo ye kakra bi patcho producers are ready I kwai adenti no ntimi ni ukote adentia no ko homi kwate prada dabi wo so want me ni denti no ntimi ni ada ya dragon denti no ntimi ni dragon ba ntimi ni mkwate adentia bibi saw ko na yase ada na enko na se so dodo mbesa me ti free ni ho denti no ntimi enye nipa dia ana ye owo enye owo e ponko nti denti no ntimi ni adentia na sa do sa hye na se ahun sa na se so anti na wo be ma ntimi nkɔ ne ho eti se wo fa wo san hye na se ehun tokuro ne kwan a die nti na se wo be ma ntimi nkɔ ne ho baby o me say se wo nim ne tokuro kwan a beda na wo ne we reading on the way say die ne we na maame one ne body case ba ye hwehwe omo a ye hu omo yakɔkye omo aba eti na se wo be ma ntimi nkɔ ne ho baby o me say se wo nim ne tokuro kwan a beda na wo hu se wo be ma ntimi nwura ne koko maame sorry do ma chi wo sorry ko kan wona monko akra kan wona maame ne kan mo say ye ba abeken kan nyankopon adom a memene da memeda ye kwaye Mr. Dusey nasi nimpon na eda form ntino nyankopon adom a ye nyina ye ekɔ na ye kwa akogya Mr. Dusey na waye NCA agya ye se ye de ensofo na ye yi da ya na ye kansa asem no abusua pani baafo kwabena asibe na ye na nyankopon adom a memene da ebe ya ye hwɛ na yakwa akohie mu na yakwa akoye akata nachi kra ama bibia atodin tinyame ya adom a ye nyina ye nhia na yenkonkogya Mr. Edusey bema wadane atoi kokofu manhene na busua pani tinyame ya adom a memene da kokofu ene ye nyina ye kwa akohia memenda ne kwasiada Mr. Edusey na se di ye nyina ye bo pampe na yakwa akotai nachi na bibia aye kama ede amano Blueprint DNA organization bema akwaba no mama pacho se bibia boko de nyame adom ye ho den DNA between Emrantie mienu eni ababawa baako over to you. Yo mama medase ma meni kan ko ma me nche wo me ete sen ben afidie ne ma me se mo na mo de mo case ba so ye pem ya bra ye rade ye huna mane o ye se ye be ye adwuma busua problem ben ma mba cho won te sen e de nyame ase abrante ete sen mba cho mo ma ye nya identification ho na ye frɛ no Samuel Apia wa okay nti Samuel Apia ena top brown ena Ernest Asabre ben we ni mame wa okay Punkman Ernest Asabre ena etwa Punk ena Rebecca Afre akra na mame ne te onya 18 years o nti emfa ne metena ha na afia 10 no gina ba bi agina na 10 akra na menye physical DNA ketwa bi physical DNA amenhwe mrante no mo maso akura ne hwene Blueprint atenase ore me nko mu nkyɛn yemfa technology ne nkenkan na wafi awahwa mema ne mienu ai we mu nim na hwa akura ne nim gyen na hwe mema ne nim amhwade Blueprint over to you. Yo mama medase na ene ansa na mehye nchechemu na se no bese yisu ade kakra bi
Oba Blueprint DNA organization DNA no your samples be bra ye de nhwehwemu. Na this particular case na ye fire no ye the sample a friend of mouth swab and a sample be for free enum and I idea. Na so say bia obese we DNA na bia wunya nipa kro no man ma your office e ma ye for sample na obetime the toothbrush mboja ana se ni samori ana se ni twinyu kro obetime de aba ma de aye DNA no amana yi ti addition kakra na kan pese me de tudwa eno no Timbacho my password to soft copy no producer beje password no na yem project enfanto so enti mpacho shase kenkan mame yo mama me da si ti ene reading between Samuel Apia Ernest Asabre Rebecca Alfred and akra no inkunim timbacho enko table na eda animu no table mpacho mo fa table nento so mame abema mpacho afede mo betimi ate owo me te wo de na yenko yenim DNA no na ne braso a ye kenkan nti ye tetetete ye niema no so betimi do comment aba Antoinette Ferguson Sambo Dora kwaku ye boa Dennis Donfe munyina muginam e wo Facebook ho afi yate ano be ma mpacho ma yenti o yo ma me da si nti ye hwe table na ye wo Samuel Apia din wo Ernest Asabre Rebecca Alfred and abofra no baby inkunim ti ye first one D3S1358 some of them is 1618 Ernest then is 1415 Rebecca then is 1617 na hwa abofra no then 1416 matebe ma dem yenko ase ho no no conclusion no ho na ya na ehia na technicalities ne x ne y ne ho ahwa ne 1620 ye ni muntu de aha yenko conclusion no conclusion na daso no to asoma me yo mama da say ti said that be na ebedi kan akan no obrofo we we na achemotwi Samuel Apia is excluded from being the biological father of Inkunim. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child Inkunim at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Samuel Apia is not the biological father of Inkunim. The probability of Ernest Asabre being the biological father of Inkunim is greater than 99.99999%. 99.9999999. It says 99.9999 ninya ba mu dia na chese wo hu se eni number bi be ma bretwi no mame na ye nchire mu nchire wo mo bretwi no mame da say ti blueprint DNA enhwemu ekoye yi no se obo ne tofa de eka nyina ne se eye Ernest Asabre ono na ye cameraman no wen BBS wo dem ha cameraman BBS wo dem ha cameraman no yeah Lawson camera for oh my goodness. Oh, Debbie. Kai. Oh. Kafra. Bema chiretwi ni muma ye. Yo mama da say. It is ye bo report net of the ekanyina ne say Ernest Asabre ne ba ne Inkunim. Ernest Asabre ne ba ene Inkunim. Mama ada na so wapejo ti ahwe urade abokro so yi. Awo kagu we ni mama de ntia. Chese na nim se ho na beto. Mama bi wa no mama na nim se ho na beto. Yes, it's because if you ask me to one case the buyer to me na ko mu fie do mu ye me bia di atema omudi me entutu omobo me nyina no na mi hu no kwale if because if you ask otuo tiese no wakoma na ato yam ne se emema mienu no emu baako ese na yam hyehye se ebetimi ese omu mienu kra no ebetimi agoto baabi mi ni boafo bia because me ba no me nko ana me nam bia mi ko ti ne efra wa na de ato ha na yam hyehye wo me yale o ba na yam hyehye wo de ka no kra pa na yam hyehye wo kakra de atoto ha ya me ba cho hwan ma me ni hwan ma me a hwan ma me so ni mu mame mani so ni mu mame mame eye so ni mu mame eye
na say Samuel maame no Samuel maame no so ni mo mame na bibia antoy no so maame mo mame we ba say do wa botre enye easy o enye easy so maame mo mame so ni mo mame na Ernest eti say if you fansa be kana kuma mame hwe say hia kana kuma mame hwa de ka fansa kana kuma mame hwa de pon man eni na kuma ode ampesi esi so ebeben anse ampesi esi so mame ni kan kwa Samuel nche mi wi anoma ba on nchen tuga de na beka de na ekani wo se akra no enye wo babat eye unua ena ye ne ba de na beka be we ni mame ni hwe edenya mi ase Ernest ben ade na nso beka wo bibika because ye di nyinsen ne beto wani mu no wunim se oni akra na da wo ka sanya wo dia emu ateni dia na maame ka se mwadi no eno papa wen monfre abrante ne papa ne mame Ernest papa monfre ne mame atemu amudi no senka mogitum mu se akra no ne na da enka ma medu ama emu pressure hwabrante ne maame so dozi da form ho se problem we nam so kra ma na da hospital eni ade wunim sa akra no wadi no ntane no wanyinyin san na ntum se bia hwehwe waso a na nka makwa ye DNA ai ba bedu this level pachao me first of all no o ma fa ma metu mani o mo de to ho ani mo nyin san metu mani o mo de ko to me bra na ani o ma fa metu mani eti me bra no mum na echi o ka kire me se mum na akwa no maame abeka akire no enchanto na me bae no yesu ni ho o papa na wo mo fa ma metu mani me wo so ba hwe bia me mete no bomba mi ni ho mi ni bia me mete no eti no o ko mbapa ho ana o ko mbapa so frɛ me ma me ka kyen se eyampa me ni akwa na ada ana o si sa dia me mmla na yenko gyi nyinsen na msi yo mate enti da day na me ba na me ko Friday na me yes me ko me ba na blueprint we dey we ye adwumenti no mpacho me ba gina so ma me blueprint ma ye mo telephone numbers no na yenya akwan ne ento aso ofi ase na wo Ernest ne me no ene munga mupa be ma me numbers no yo ma me da se ne so mutum safre blueprint DNA organization ye organa afa na nyina ye main offices e wo Kumasi Asafo Senate na uko Accra so be hu Dansoman na East Legon. There's also various collection centers ewo ekromo nyina Ghana amane fana nyina yo the telephone number is 0547 113 957 0547 113 957 internet so bit me on www.blueprintdna.org. all right mama it does say yes it does papa blueprint for nyame nhira mo ya no achia abeku amame why I will see a blueprint na aberidi DNA no ede amaye Ernest papa mpacho won te senyeja DNA no results number em say now wa bonte dum ofon ne mame now wa bonte wote ne sen etin say Ernest ebane abofra no 96.3 ana metino all right ya so mu sen oh misom say mame ndi betu me ye say me frɛ me ba no okay to oba na meka no say nukura ye be fi na ya beje nyinse no ntino me frɛ no date audition no anso na mame ye den and buy okay ti abana say dom ye fam nyina ya fam aka bia ye gina so yabo ahwa abofra no abana say abofra dia e wo nipa okay to say hwe na nto aso bia no ye to aso okay Martin Ernest onso so mu sen o pa chemi so se ba paso na mi so so de oji tum se tonga no watu ba chemi gitum okay ba me yenti ama me no ekire no na akwe bibi e ho ne se omori ba ye no me gitum se me ba na ba pa na ba fie no that day na me ba ye na ka me ba pa no na ba no ana me beti so e ba nyinso no man ka se eye me nko a na nipa mienu na obo na me yes se dia obo nipa mienu dia ni so se me ko na nko yimanim se me kwa kwa nyinso no ana ma me so me te daaye mate panti eja se wanya age atomu onso waje atomu dia ye behwe na responsibility bi e wa chire no mato aso why nti dia ka chire bia no na Samuel so ka wabo because akra no enwo ye ka ye simuntu ya ne ade nyina no same otu ya bi eno so me ne den pa otu ya bi nti
me wafa se pa no nyenche tuga betena ni se mame brahama me brahama ma uza otototo nsa betena ha mame na ye ni sa nkomo no tena ha mame eja to awasem no so wafa se pa no nyenche wafa se ne same okay mame gine na chi mani nyine wachi sa ye oba atampa fansa to ba no kom kura na fansa fifa ni tiri ho ye kwa ko tena se mo so ka omabo okay ni hede mate same dia wo fa kanie dia na wo kan me nua no me moja so no me ntimi nye se me genis kana se kama bo bia nya hwe mama ekoto na ka guwe no mama me ba cho mo nyina ye me ma ntimi nye bibia me de che eja de onua ba no wo fa se kanie o nso me da mase na me shiro because me tem kra no e fa ba bia kasa no me o de amode ba su bia bia no ma me ne nitua ya e de ho se timi bia ate Matieja ti emfa munsi ti dia ka chire bia na ebeto aso owo me kan akoma to yem de se wo hu an se akra bo mema mienu di na obadin wo mu ene technology DNA nti no obi nhwe obi ba ti de ese etwa na etwa no nyame nhira mo why asabo be makra bo ni ma police family kata se kan ye ka mo san kwofre no ye je we mu mienu no ene ye de shin se kan ye omo na ko hwe but abasi ni de o se ye hwe ye de zuna matepa ntieja ye mu twan abonte ho ame bibia be fine all right mafia tenase na DNA no yakenkan ya wi chire din the peaceful DNA me makan wo mi show you ni o ba ku bi e kan ya nka ma mi bebu mi ni afia wo office we peaceful DNA kwa ku ye bo a na breezy berry mama ga emefa sambodora modasoa eginam o say are they brothers omo ye nuafo IBS Zinoliski George Asamoah o say ye suro emani bi ya bande mafia mame ya kenkan yawie o ya kan yawie ye de nyame ase de ni de wo mo no no ne de ama no na mami eye oba atampa wa kire se odo ne ba no na abrantie no enso am ye hu se agwana siswa ne be ma ni modu edie nkoho enti ye de nyame ase me ankasa na mami ne sha ase se oye sa no na ase ma bad down kakra because ebia mami on say yen niska no edu bia enum kasa nye o ti ebia kasa bia maame ne ko kan ye no amoa brand ye ne no maame e no munyina nso o baabi ba ko no ebe ye o se ono de no o ya friend so obra me yen kan die ne kro tutuma ye na ho enum kasa so na yen kan che ye nyanom ma e de nsamfo ne anim guase ni ayen nsamfo ne anim guase maka cho se be ma na one ni tuo sese no unim se bema no onye ne wo pa agya no sika na wo hwehwe free bema no no onfam ma wa gyan no na gye se bukodi no makodi na ya afrafra na bedu aye hu ne enye ti na brotherhood de mini wo mo agro no because sisterhood guni pa ni mu ase akrake to 16 years ye kan wudi ye ne 16 years ade mami so wudi ohia ani ahokere won tete wo ba ne yie yen na ye hiafo ma na yete ha me enti ja ohia na me ho kire me na me ho kire me eno na wo fa ntete wo ba yi a ene hedo akofa aba wa guvel se ayi kremani ani kureja no ade ensem hunu no mo ntete mo ma ye na mo nya ohia asem no ye mo sesa force asede hwe mo ma university enai aya na ye de no abaya 16 years unu ba bia ye kenkan wudi ene udi ba kwa kotia no di ba ko enkodi mfra emegu mani mu ase brotherhood me bom se bodies na wie me da se ma menko ani daso ho herbal clinic Dr. Elder Ousuna yenkohwe ye ni yade enya ni yade nko yade bia wo musana na bacho se bibia boko de ya don ba die ni na ya ibi mame sa ade oba bi de nyinsen ya hye wana mi wia meka ana afia sew nti wo pese wo claim afia ene ante akosu ya serve ye dem say wia ye kwa ye na nwanwa ena yesu de ye kosu nti ase ye boye fuma ne yatimi yesu kisa abusia panyi sori ansa ne apegi ye ya mi shira mo pa nti pacho Easter we eye Makion restaurant ena ye kwa akodi no eye 3rd April ena afe Easter no eye Good Friday Sunday ene Monday 5th ena afe 6 enya asem keto kwana kwaje abenkwan papa bi ni koto
kotodwe ena fe pedua na wo mo wo ebunabunu bia no na ye signature soup no ebunabunu no cheze proteins bia wo pe ebi wom e wo Makion restaurant ne ba ne drinks dia me pa cho ye kuo anasa busua ankrankre obia fo ni kire mo e wo Makion asokwa na ne wo mo enhia obesa reserve table anasa wo ye aduane no mo nye wo package bi emfamre wo number ne 0244 417 446 0244 417 446 now ne ma Messi na nkasa entwetwe enkomo mbache omoma kanjen entena se mame elder bra cases ne mo me monguram kakrai mse sane wa ma ye kwan no na yenua baba ko ewo Mazini road my jewa ene sister Gifty sane ebrebia mo hwe program ani to me se me ba me nto me boase na me nchia wo ema wo mo wo master amoako adwuma mu ho ewo Mazini road na Maame Frimpomaa ewiase ohun bibia no oto boase awudi nkunim abranti asama ya me yawo abranti ada no oba ya wo ka se ono akwada no nyaade a ono obetimi aye na ayi no na owo gidie wa asem na wo kanim se akwada no wonye ne hwe nanso ni patrim anya bofre ana ya pa mu ahwe eno na yema police be fa abranti kuhye mu a se enye wono ampa ekoba ye nyina no kame ayesa akwala no de asem ato abranti so se owuo bi a ankasa abrei wakuno na yesre emaba no munhwe yi de one wona ye emfa enna ento no so ema ne nkonya asem mesre bebre na ma no hwe won hu ye wo sa akwan ne so na mema na bre mema na ebre entwa to so mesre bebre sa asem Maame Frimpomaa me sisu ada on say maame ne say omo call police station papa no so omo call police station ko sa bo be ma foforo kra din eti maame ye fra na on fi on pese obeba die na we boso me atwam resource buy no nti wo hwa edin ba ko no san boy no maame ne suro se bia na mienu yi ankwaye omo a ni tiri kra ye say ye we ya anya sanka asama ya de ahokyere ye nyina na efiri ahokyere fie o na akwada we patenya memada ni sisi we hi na abeso ni sisi ne pani ni fefe ne nofo ya se ne pase fefe sana ya ronka no ne nofo asa adwe asamo we Hey, serious o. Na mema kra ya na mo ho ahomete. Abusu anya se bia kra no wato a very nice lady but oya kra ketwa. Eno ne ya describe no. Oya ketekete oya sha. Osa. Ne pa ketwa bi. Na me hwe se ne a wote yi na. Ne nofo etu ase full stop. Enso wawo. Wawo. Enso wawo. Eno na emanya me ho ohu no. Nya me ho nwanwa. Wo dwene ho a wonte ase. Matieda. Beda say Benis Odroman who UK was send 300 Ghana cedis say yemfa moa ye maame no. Nyame nhira mu